Mahuyag to yung nakakulong mot ni. Oh, guys. Ay, Kia. Ito yung Kia na pinapakain namin sa South Island. Takitaan tayo no, ayan na. So, ini. Dito nga sutiban bantayan na oh. Ayan guys. Kita nyo akot. Prøv lige overveje at have vinger efter gruppen. Kan den ikke bruge dem? Nej, altså ikke følger på. Er det det? Ej, men ja. Altså, fordi den er blevet stikket. Nej, bare sådan generelt. Det er godt lige holdt der. Men hvorfor det der billede ligner? Oh, see. Ito yung matingag ko kwa iso na ni ada gaya masawa na to ini. Mereka. Ito ti asawa na. Oh. Chit Kia. Oh, kira niyo matakot talaga nga mapanijay. Kabakiran ta iso ti pagyanan na. Ito yung agbalbalay na kita kinubong na tap. Oh, kita Ita